Suluaulama ya ole fo ua ma fatasi ya ma le sunga ya tilialo ya ole ofisa tai o poluketi fa fa sino mota ni tu su tata watu ile va ngale pumba ya pol va ngo fo fanga pule ngo no fanga li tauranga ya ma lo se fumlia tilialo ma lo fo I fa mo ro vo fo ni asu ya fumlanga de ole tu so no nga lo sunga au fatalo fatu nei tu la Afiafi lo sunga lo set fatalo fatu fo ile sil mai mo mai malu ia le tatu tunu ma lo le nga lu e me sili le o tatu tau nu mai le Afiafi wa mai fo ngal ben ngal ne yes aso mo ni o ni masi o fe le ro tau sanga le ni ki wa ki si masi fo ile ta mai ya longo ma ka wa ngai puse ki si masi sa le ya se ma lo nga lu se va ver cosa ya ore ta wala wa por kamende Afiafi ia ore toi whamanino bol toi whamtarina ore tūranga olo ia kata to poloketi ia ore whaatua atu sina leo whale ia o mā te hon ina kata I tono tauranga ia alwaenga wo I poloketi ia whaftaiko se te mole no ia wai piana tau whamataltala tili ile amatanga fo tato poloketi ia le tā ua male au ngā fo io nei poloketi mo tato tunu o le whengofie le ona whimalanga ia tato le ngata I tato atangata ia o tangata fo I ta whao mai whafu o mai tunu tato tunu whengofie ona I loa mea o lo ia ile fale o lea fale ia o lea au nangal malo ia po lea fo I pisinisi ia o po tūlanga mo pena e pe o le au ngā toa ana ma whamoe mo ni poloketi na ia whengofie ona I loa mea o lo ia fale le ngata ia o se poloketi e titilo I mana I le whaungaina le e tātou o nanga ia pe o le vai ma le tisi ma tua fo te minei o lo tufat pili vai ma le pili e tisi vai nga lea so a lolo la poloketi le e tau nui non tau unga e tauna ia ona whamatu atu le ia o nanga ia malo la tu te whaungaina fo pe finale mai le pili le vai la inga ia pera ia o na address le ia sa o ia la ia le ta vale le vai po le ti se fale le tu ia lan pili le to ia va per termine le pena le atu o tanga o tonga ia la velunga pa pe po fe se me tu ina ia wani le anga pe ai pe o le amo mo le poloketi le malanga I luma poloketi le e faita tu pusa meli foi na le tu no mal fat ina la tu ala ia pile vai mo no ton pe o le address le ia mo no ton ina ia mal pui ai le pile vai le ina ia wona to e mo le tu langa le fa pe o ele mo pile vai o le balana le to ia pile vai por pile le se o le mo pile e mo pui mo va pe la to mail box ia te pe foi o mail o etu mo o ia la to mail box ia tu ma ia mo tu anga e kala tilialo ia wa tamai wa ku ai no mo fat se fe foi la ka foi ngal nga wa le mele ia kelinga ai ia leila tai fa wa sa leila fa le fengo fi foi te rat foi nga le batu sa e le tu langa le la tu va pe po yesi si fa a be tu ia a be ona le batu tu le tono e mautino e sa ule tangata e ona fa le ola le meli tu tono ona na pasa meli na ave nai a pe ona I va enga ia o le va vai mau le poloketi o le si stage le poloketi pa uma mona fa no mero ia tono tatu ai pe ona I paanga taua ia o to poloketi pe e foi la tu langa le pe tupu ia ni fara la fa fo se pe po ye se a inga o misa po ye se tamai titi o fasi me po an tu langa ni fara la be fo na le matuian tupu tono ai pe tupu me fo se mai pe o se mai fo se e fai ngo fia na le piki al telefoni Bilia o nanga po le ambulance ta o ia le to tu si po le street address sa o ta vale o nanga pe il fai lo fale po lo mota pe on ta se mai ala le poloketi le ona fama tu lo la ia o nanga ia pe o nanga ia o leo ia fai mai o fui mu ia o le mai ma le tisi na ia la tu fa nga ina le o nanga le ngata ia fa nga foi malu la tunu e vili mai ala i la to a pe
ta mai numero le address ya ta tono masini ya system pop up lunga le mero ye ya drive sa o ya le ya fa tono to ale lunga le wa le sita vale me sa o ya ai pe o se tu langa na o mana i fo le tato bloketile pe la titi te me su e se fani mai pe ole me te liana le tato te mine ya se fate te inga yo o se fale o mu ya po se ai fo tu po se fale ai vili mai la tu ambulance minute a milo ambulance tau su e fat man tu tato te mine ya mi sai ya fio ngai pe vai tele ma fio ngai o tele ato putu ta ya ai na tele ele do si ai ele do apeo paida o la faida pe ese ale ai ngale o me tua si ai ngale o me sava ya ele do la ai pe o numero la ya na le vili sa wa ta o numero tu si poletres so sa wa ta vale fui mu po le ambulance tu sa wa po le officer foi le tu sa wa il marfale pe na iba ai ngai ta o le o ta to bloketilia o lo fa nga solo temini o te famatala to le so to nafia o lo tela ala mai mo lo fa ai fa to tu ta vale le fa to tu mo lo fa o ora le mo to ma na tu pena yesa o mera na fai po sa o sala na fai o fa tu ta vale le mo lo ai te o tu vidi la lo le fa mala le singal man mal o filia tu ya upo ai watu se fale se lo matua mai tau de no le ngale tau le no le lo matua tau to ai o fatu o te le lo ala ai ke o ko fai mai me no foi fale rent ia o mato a wala la por mako tatu le titio lo fa e ile fale nga fale rent ana o fasino ato ai lo la ia o te le lo ala le na Afiafi na maua le ai pe o le na i me te sta fa matana to pe ana fa pela i le street address e manu e lo tu sawe ele tau fa tau tu to mo lo fale po le fo ma u ya la tu ar sawe o le fale le lo ya le lo tu ale ta su e malo na Afiafi ai pe na tu langa na le tatu bloketi so na o le au nga tatu bloketi ya mo le tatu atunu me ale ngate le o tatu tangata malanga mai ta found nei tatu atunu pe o tai nei tourist e o mai tu Samoa ya e mo ia le titi tatu atunu ia e o le ma sanila tu I to tonu mo awala ya o me lo tutu ia mata anga ia le ngate le o faltan malo ia o faltan malo tele ia lo wala wiloa ia la wa wiloa la to ia la to address pada nai mata fanga funga le locos po mata fanga ta to ai sa o e la ko la ko street address pe la o le si tuna pe le focus ngai el ta blocket ina ia lo tu risia a me o le mata fanga le I le ina sa o la ia promote foi le na mata fanga pe na I tu ia titilo bloketi o titilo le bloketi ya nga mo tatu atunu e ilona atina ina ale ino le fofonga mai o le nei bloketi tira o le ase umina no plan ai ngai bloketi ya ai li fa tonu o le tausanga lua fesului na mata ia na tatano fai foi nani sa wala ia na ile ne fainga mo sa ise fainga mo funa le fataita so ma fai fa numero ia ele ia work le fainga le ona o tamo ona le hanu fa so tasilu to fa malu apena ia sta mai wala a wo se la numero ma to le tasilu to fa li bona ia ona tamo fai ala ia sa ala ia ona então fai lei fez fainga foi ngale na ia mafai una work na ia mafai na work mo Samoa mese o Samoa o lo e tele to na fronua le ta Samoa e ta fronua fa le ngu to e fu ta fronua ia o me sa ia pela tu langa na le sa titilo ia tom fai fona le to so mai el fainga o fai foi atu fa pela le ansa o lo su iva lo fu sfulu filua tasia ala matala na develop en tanga luenga le
ele ta yala na muli multa ia ele fa numero ina wa foi o fali po fanua ia wana se mea fa manino ole fa ingo ina yo au wala ia po so se manga tanga o mtafa yo yale ale mtanga luenga o sisho manga po la menari o ia le pole o le geographic naming board o la to ai o la to mtafa yo yala ia ole fa ino au wala Susala umalona ona fa inoa au wala le vaanga le ona au mai le ma tole la to fa mo monga le la to tida la ona ma to ua ile pe apala ele ma to manual le ia le street numbering manual pel ta yala fa numero ia fale ilungo au wala ia o mo fa ingoa ele geographic naming pole emenari ai pe o se saunga na sa mata me lo suiva sau malia o se mea fo ia fainga tana tau iloa le leipo le ase fainga vonga le ia mawhai ona work mo tu Samoa ia wai a o tu loa lai whanua whaaleangu ia le tu ta stangata ona ina ia whanua onu mai se ainga tau fainga tā ilo lai ngā le fainga o le tatonga benga ai o lea wai iai umanta ia lai tono le tono lona fainga tono ta yala le fa fainga o fi ai ia le fainga o amine tutusa le tutusa tau tutusa but se mai le fainga o le fanua le fa o me solo ma le fanua le fa le anu mai pia na ta o fo ista to polo kala o fanua ia fa o me solo tu sa ia numero ta se fanua tu me solo tu ia ta se ulan numero ai o mai lo fanua fa le anu ia ma tuala ia le loa po fe ia le tua o ia fanua ia fa to ai loa le sinu tele o fanua fa le anu so tu sa wala numero ile fo ile fali le au tu po le main fali le ainga te fa pena se to fa ta ina tu le to pro ke ti malta yala le ai o le stu langa ia o fa tu langa o tato numero ia o pe o numero le sonia po odd number le tuanga vale la wana ai o numero sonia pe le tu tamata so la fa ingo file malo la tunu funa le pe on so se fa fa pe o numero o le sfulu ia o no ina numero even number so o ina la ta se ali numero te iloa le vai to le fa numero pe o ina o le ku mala le lo ia numero de sonia pe se numero le sonia ta se ali to lo ia uma io na lo ia le fa pe na pe la foi i lungo o le awana po le street po le dai pe o fainga na pe o tulanga na matamele po ke ti do suiva lo fulu lo trasi se o ma to zangi io fa to sanga to fai mai a lewa o le ta o to le po ke ti sona ta tonga lewa ia temini pe ana Silvia foia ma te lona o tau a matanta mai tau malu la tunu ia o telefoia ia ainga ia ma ainga o ala fanga ia tonu fala tal fa tani o pia lewa ia la to numero ia fa pi ma to fa o mota malao e fa ilo to la to numero ia la to atus ia le stande le ia temine la o lo macho fa ngaina ta ia la ile ta pe kai dai le faino le o numero le na le se me fa na la to tamata spray fo na le no fale pe tu si luna apon na fale o lo ia fo ta ia lo le baenga le me tu wai o le design ma le display o le street number le po le fa ilo le numero na ia wani ese vonale pe odd vonale wani ni le mata mo fi se ai na ia na tasile ya e pe ta ia le no se ta ia a mata ai puli ata tele ele fengo na sai na pa wan me ia do mai na ai vai ngana pe tau fai te foi pro ke te o vai ngai ole so na pe tusilu na le fale pe po fese me ia pa me ia follow le guideline le blocketi le mo le design mal displaying ole numero le file lo to atus pe nei vai na tu fa manino tu mo si fiel malo le tu io ole la na ka le tanga lo mo le fa numero ina ai le fa ingo indo o wala
e ngafama tanga lungan media ya pe ona tau whamatala tu te misolo ai ole whai ngoa ina awala ole mtafa yui ale tanga luenga le sisio manga ole amenari ole amenari lo no foi tonu le poa le chio cafe naming poa o la tolo la tu mtafa yui le ole whanu whai ngoa ina awala ya ona pai ona la tu whai ngoa ina awala ona matu au mai la ia la tu whamamonga le ona matanu fila ia tu ia numera I fale ia utafo awala tu sala e fuala le numera o le mota male lawa po le fale e fuana I awala le sanga na ia pe le awala le e ui me le tavale me main vehicle entrance ia lo no vino o awala na e fa numera na ia Pos fate te ingala o le afo o le ia fate te ingala o tate ia me mana il tate le pe wai lo matangata e mo ia o tate le o le ia ila na main entrance le iluma le fa sanga I mal faltina tu sala o le main entrance vehicle entrance na sala o le numero tate e fa numero e fuana ila wala le main beach road main beach road ia ai mai tamai foi lá le si entrance al tateli tua le so mai le so mai sa lá le funga le street o le faingala tu langa le a fa pe e lua entrance ia e matou te fa nga ina le entrance e o lai pito le au wala o lo e mo main na ku lo les pe la o wala ia lua o le main beach road ma le funga le beach road tu sai pe mo main na ku le main beach road ngai lo le funga le ya tu sala ma tu te funga ina na le main beach road e fa numero na I tat pe ona I va ngai te fa manino tu wa e telefo ya na tu lai mai tamale o si foi si aingo lua entrance e so mai speak mai pe tu langa na fa manino e matou te whaonga ina le awala e moa main ata like orina tana moa main o le e pe si awala tele atu pe awala tele na ilo le si awala pe mo runga le titire le se wa te fa pe na si ta fa matala ina o vaenga nga na fe go fit o le entrance ala ela kala kala wa kere yo le main nga o ka ko kere awala alo ye so a pe tu langa na e fa nga le vehicle main entrance ina ia fofua taimi vana le I kiriva me ai sa la wala tabat ia pe taimi foi tupu ai se pe sa tax e te sa wa te so mai la wala la tabat ia taimi foi tupu se fala vela ve po se mu pe sa le ambulance e so mai le main entrance le tabat e ma to telefone ai na le wala le po se wa tabat e a fa penela tu plus fala vela ve ale fo e le sa o ma se tavale ile wala le sa va di tu se pe o so mai la wala le o le vehicle main entrance se pe o le tu langa na ma to te e fa nga ina ile vehicle main entrance o le o na iba ngana te me tu pa fala vela ve ma te me kiliva mai lo me ai te me sa o taxi e o tu mai sa ti le pro ke ti mo fa ti no ingo tu langa ne ya ma na ya le a fa nga le mai ya o me mala nga wa so mo lo ko lo mo ni ya so mai lo rispetto pe o na o yo nga fale ara dai ya lo mala le ma lo sta tu o wa foi le fa mal mo su ti la ya o va no wo ye le pro che chi o le fa tu sina ia o tamala I tonu si o tatou atu ia o se awala fu e kwa faingo fia I me o pe ona sa no ti le I mo au nanga ia me se la me yo fa la ve tupu tonu tatou ai le fa ia follow le tatou system ile tatou ta yala le pe no tau fo tatou street naming manual ta pe ona le kai mai tatou fa numero ina le o street umatu Samoa lo fanga solo la plo ke te temne wa pa ia tu va ngale o moa la tu I mo tua le lata vai base family la no o I vai tele la no I vai tele ta fa ngata yo o I melo ia ile me sa ile tato tu ese mo o to ta fa te me o fo melo ila pisi mo to inga fa to termine ia
peo vai ngana ile i o tatu phase 1 sai mo ai o vo i fanua ma fale ai ngai tona tatu fai tau te mini no fai vai tele le sa o mo va ai mo fai go streets ia sa le le pa peo tulanga na sei peo me o fasolonga na sei mo plo kit sa mo fai no mo street mo lo fai go street le la wo ma te me o la fai fa numero e o me sai mo ia fai go street ine i fai go fie no sui ia te milani a tu o lo la man numero ia o mo tu ai watu sa o mo lo fa e o me sai fai go street ia na ta o street e sa o street e ke la fo ia ko e ka ba ai po fel fat ai a tu lo la man numero e lungo street le ia e te la tu ala e tu tonu e lungo fale le tu e tau ba ai po fel le me lo ia fale le te lo sui e pe o vai ngana o le tunu le sa titilo le bave o le develop ngale ma tele ainga o no foi bave settlement pe o tu langana fa numero ailo e la tu tu ma numero min fa aingo e le tu tu ma le numero o fa ingo fie ya no su e ya mota mana o ainga lo tunu i le foi no foanga bave o le no foi tanat nei tu ia so fa manino to polo kit ai o tele lo por tato polo kalame muni le o le tato ta fa tata no anga foi te lo fa to tato e mo foi si tato va no ele tato no foi pe a ulia to e ve nei tu la e mo le to fa tai lo suka e tau avena foi o tato polo kalame mai ala mtanga o tato mafuta ele nei wo te lo tato polo kalame muni ia bolia to fa ile o sunga ia bolia foi de fa ile malo la tu mai mo mai tato polo kalame ia ola foi se upu sala ia pa papa foi fa fonga ia malu ave fale to fina ngalo se au nanga fa tau va ni foi ofisa ai veni temi e fa man via foi que se masi la sunga ia pa pe fole mai mo la tulu ia tatu sa va dia tu ai tau sia e tatu au dia tu dia lo fa male anga le tu que se masi ma to sang fo ia fa tai mo ma to no o pole que lunga ka ko que au dia ko e que se mas ia mo foi dia no hafte tele ele sunga ia ti dia lo atinai afreti ia o le ofista tai o bloquete le fatu atsino moto mana o Samoa ia ono le avano o mfaina sumai tara mai au ia e fa mano no maina ia e fo bloquete ia o tom fai tono so tatu o tno e veda nga fa tai le mtanga ban o le poma ia po le vaanga fo fama pulenga no fanga i taulanga ia ono le tai mi fa no info ia mfaina o mai e longo pili tatu o tno ia tu sai mo fofanga ia wa nga ia le mtanga banga ia mo le info na ta to programa ni Afiafi ia to longa to se atu de sunga ya pule ia wa fa o wino ta to programa o le Suluaulama
Ya nai faafiafiaga e faanofo malu ai lenei afiafi ae le ua tapena mai le faapoapoga o le tatou porokalame o le faamalositino o le ola o le porokalame galue vavaalua ai lau EFKS TV ma le falekoleni a le Hymns Fitness Center i vaivasitai le afioga iā tolefoa lagolago mai ai vaega a le soifua malōlōina o le vaega a le kanesa le vaega a le fatafata vaivai ma le vaega a le HIV/AIDS ia pe ona silafia sai ai se faamoemoe ia ua lava le tatou tetee atu i le faamaʻi o le HIV/AIDS ia ma faalau iloa ai foʻi e lelei le faamaʻi a afia ai o tatou soifua ma o tatou ola pe ona iai ia se faamoemoe sa faatinoina ona i vaega ia lagolago i le tatou polokalame lea o le faamalositino o le ola faamalositino o le ola o le tausami tatau ma le tausami paleni tausia o lou tino paleni tino momosi ma le soifua faaloaloa po o le soifua umi mai mo mai le tatou atunuu faaupoapoga o le tatou polokalame faamalositino o le ola Exercise is life. Famalositino o le ola.
Alfamaro skingo e mo la o nga fa bebela ro kingo. A kau e kei mea la whailo exercise o mawhangwhanga i po rusi mo ko ia. E so ongo ro kingo ia lera la amaka i pulea o e koe peke skip. Ia lera amaka la ka exercise ro. O ka o skip. Saule pongisa, o ka amai le fili o le lionga whainga ka. O kongu mga seu a o au, o menga le mawhai e o a au. O mea fōle pope a ka whao, o tangu oi wau a mea mai lo kingo. Sipala pa ai wale mangingo, e mongu, suiki a polo lau tivi a ki le milo. Waka na kai a pa ofu. Kogo lea se kukai skura, so 20 seconds, 90 seconds. Wale dela ia, dela e sound i roho wale. O le tamaro siu. E pewa o fo mo fa. E mo mo fa vai. Ro ingo fa vai o vai, o vai lo vai. Aso solo mga fa la ka ko. Fai ka ko vai. O no mo vai. E ko i. A pa de le yo. Yo vai mo lo show square. Ya, pa ki le ro ki. Ku le lunga. E kai ko wa se ke fa. As do o leio o a lim on fichu ado iba solo ya como foi lá é 30 seconds que malo lo manga ya coer foi o lixo que Babela pulang e fai lo mo kasi o ke le ma ila gale ai malo lo vai la ka pe ko le lo manga va pasu se con de ki le lo manga fai lo se ki murmur ol fa vai a le ki ngor ka ko vai as do a lim on fit jar in school ya so el wala ki hoy fa lu ya mai lo le sa la mo ya alo ki ash go on ha lima como Suluaulama ko dua se ke fai as lu dot a in on fit iba for lo fa longo ki ga vai e fa lima ai a wor foot ya la seki as o luma la vai man ko luma vai ai de fai ku le la fai ku vai pe e pe la paile ia ku le pecco o vai se non la tas due ma prima ya como ratio vai lungo stand 30 seconds no se ki mulmuli as dua dol ba lima no aulo na ngai manga ya ngai o fulo le fa pe pule lo kua at lo kua as dua dol ba lima ya koma se fa saulo manga ya koado as dua dol ba lima ya koma ya koado as dua dol ba lima ya okay mo fo mai lunga malolo stretch your way ko mai vai lunga stretch it 10 seconds to the floor in the dry my head is aching exercise is life ba Palestino leola
Exercise is life. Famalustino oleola. Ya, as whapoponga na tātou por kalame whamalustino leola, whaftai la fionga tola forma, tātou wharkoleni Hims Fitness Center i vaivasatai, whaftai foi i lango tātou por kalame, le vaenga le HIV/AIDS, o le vaenga le kanesa, ma le vaenga le whatawhata vai, po le TP, o le mtanga aluenga le soifo maloloina mo le tātou por kalame, o le whaamalustino leola, whaamalustino o le vaenga o le tau soifua ma tātou wola, whaamalustino o le tau sami paleni po tau sami tau sia o le utino paleni ia male soifua whaaloa loa ia o le tātou whaamalustino leola awane ngalo whaisa whaamalustino le Afiafi ma whaipea ia so uma awane imisi le whaamalustino mo le tātou watunu ka awa te lena i whaamai o lo Afia i tātou ia o lo whalau loa le tanga luenga le soifua maloloina whaamalo atu ia le tātou whaalawiloa, lātou whaalawiloa, ia wā le tātou tausia le leo tātou tino, ia mawhail whaamalos tino, ma tau sami te tau, ia soani te te atu whaamai, ia ai whaaloa loa, ai lo soifua, ma so mātou wola. La whaise si tātou malolonga, toi foi mai, ia whaawau tātou por kalame. Samoa, la Samoa, faamua mua le atua, o ia o lo ufaamae, ao maini pua puanga, faamalo situ maupea, o te alofa ia te oe la Samoa. Taluka Samoa lo uotunu upelele anga ai sei o upese atu mafamatala lo matamo fiele mafaya upuna famatala uanu meretasi fo i oe ile Pacifica Samoa, la Samoa, faamua mua le atua, o ia o lo ufaamae, ao maini pua puanga, faamalo situ maupea, o te alofa ia te oe la Samoa. Ia toi tali mai por kalame Suluaulama le vaenga le Afiafi ia nai whaafia lava e tau tōlua lo mapuane i whiau mga luenga o le nei wha yaso ma lo lava ngā lue pia whaapea toa e maua mali tātou por kalame ia o lenga sau tātou wale lo ka whinka ko pamua nafi ia le oseki a ka ko wale koe lo ka ko pamping singi ia le fo tau no mai ia le tau o le tātou penisini le wa iai le tiutilo atu le pepa o whamtalanga ua se mai le tau o le tātou penisini mai le tolu tā lali matasi sa iai le maasina te te nei i le tolu tā la tolu wha le wa iai ia folina mai ua pau i lalo pau le sifuru fitu tesi ma le tasi tesi ma le wha sene tātou penisini na o le tiso le wa mai le tolu tā la iwa sa iai le maasina na te nei ia le ua wha la sifuru ono i le maasina o te sema se fulu fitu te si male lua sene le si soli si lunga ki sosol ia re kalasini tolu talali mavalu sa yai ia lewa tolu talali mafitu folinga mai ole pa uilalo ia le tatou kalasini ale fia iva susene valu susene ia petala foi ia lewa pa uilalo tatou kalasini nai vaenga ia mo le sila fia le tatou atunu ia ka ko on sa ia le fai ka valikiso le lope o aku yang wali kausang fo ia wa pa u ka ko ila lor ko ka lali masfu ai alu lunga ka vale la fai pingsing ona leu ka ngo fiela to mo le fa unga fo le tau sanga fa malol minsta tupe mal mtanga luenga ia wa fo iftu na ingo nai vaenga ia sosoan mai ata to
le nei vai tau a tonu fo so soani a fa pe tiso lau ta vale ia pe mana ia le nofo le fale le nei vai tau a wal fa lwa a nofo le fale ia vai ta vale le vai ngala pensini su ele lifi e alo ta fa o ele mata fanga po fe anga ia ile fa unga fo yo le nei tau sanga pa malo tuan tanga luengol tupe la fionga le minsta ia le ngata fo ilea ia la fionga le ofisile pulenga ma le pulenga ia mo le tau tuaina o le tatu tunu ia la ia tatu tupe le tatu tunu o lo ngā lulue ia mawhaasino ia i meo le nei vai tau o le saunga le mū tau longolongo le tatu pol kalame wha mole tau tuanalo saunga le mū i lau tupena i umawhi au mga luenga le nei aso manatu ayo palasi le timu nisi vaenga o nei ai le tala whata i o pia ia wha malu le Afiafi ia ai le o ia se timu a tonu e palasi se taimi a tau tuanalo saunga le mū a mese la voilunga o le tele le vave wha toa lau ta vale wa ili sawa wha tupulaa wa ile mamao te muli ai tu le sita avale au le sona fa aluina le ta avale amana ia le sita avale lungo la o tele le ngata ilea o ila to fo yo ia ta faala ia male wila vili vai ma vai nga mo fa pena se isi la ne fa uta le tatu tunu ina nei ia fo se fa la vela ve to tu la mai ia le uka ko o ia te sema le uka ko o ia te sema ia tatu fai mali atu ia matatu ta pena atu ia e tali le whamanatuina o le kerisimasi e pe ona tūla la tāne. Ia o leo fōua tāpena mai o le tāo le ona fōu tātou whainga lotu Afiafi e pe ona masani ai, manatu lava e tala whaingai Afiafi taitasi, le tātou toi fōi le alii, o le whaapolo ma le whaasangi ma le whaanetanga, i lana tausi mai le nei aso i whi au mga luenga, tele lava singa tātou, ia tele fōi mea e whaatalatala i le mawhau le loto ma le anganga, ia tātou to manga i le atua e toi wha mawhanawhana mai ai tātou wha ali fo i le bi ia o lona sua wha mamalu wa manatu lava le o so tātou poto po so tātou malosi wa manuia i wha awale nei aso ia o lona taita inga ia wa mafua i o na tātou tu vai ele i le soifua malolo ina le marsaonga le mu i le wha i unga fo i le nei aso ai ao le matanga o le nei masina. Leo te pena mai tātou whainga lotu o tātou tofi o le sunga ia Malaisi lia le talie o le awa afso swani mai le whakasa ngā ngaifu le vau. Leo te pena mai mo le tātou whainga lotu o le nei vaenga le Afiafi wha malo atu i le tātou atunu le ngā lulue. Ia, mo mai le tātou atunu o sao te pulanga talavou, whaafiafianga, whaaleanganga, ia whaapea foi vivinga o le atua, sanga ta pena tila i pe fa le nganga le tātou tunu uma le fa tutua ia wa fu tātou tapua inga o le ne Afiafi manuia lau fa fonga manuia le ngā luenga la na uauna ia wa le tom tawinga o sio tātou tunu e ala i le tātou whainga lotu Afiafi toi foi mai fa wau tātou por kalame.
la tātou tāpua i atu i le atua. Ona tua i leo Yesu ua wala watu i ate i la ua. Ona whape atu leo ia. Sia se mea lua te mana na o iai o te whaia maulua. Ona lawhai mai ai lea i ate ia. Leli ie ia pupula o ma ua mata. O le talo le nganga pa ia. Whanau watu o mātou loto lele ie i luma o la ua fio le nei Afiafi. Se iofo ina atu le Tapuaiga whai ua lo watu nuu le nei lavasu. E mātou te sula ai le matalasi o lo alofa tasu mai. Peitai, o mātou mo mia lo fisoa ni mai. E ala le fio mai o lo nganga pa ia. Papatiso ina o mātou loto Tapua. Mātou te ofo ina tuaile nei Tapuaiga i luma o la ua fio. I le awa ma le mingao e tau ai. I le anganga ma le wha maoni lava. Ona o Yesu lo mātou ali i malo mātou whaola. Wala tuai la mātou te talo. Amen. O le whaitawina o fionga pa ia alo tātou atua. E ngalia mātaio i lona mata upu e luas fulu. E whaitawina mai le whai upu e luas fulu maleiva. E o atu i le torus fulu malefa. Whaafonga ia e nisi o fionga pa ia alo tātou atua. Ua lato o atu na i e riko. O na muri mai ai lea i a te ia o le motu o tangata e to tele. Whauta foi, wana nofo i le awala tangata tawaso e to rua. Wa la wha longo o maliwane Yesu, na la ana langa mai ai lea. Leri ie lea lo tamita. Ia elofa mai a te i maua. O na wawa i lea le motu tangata i a te i la ua. Ia la whaaro longo. A watile ai on ara langa i la ua whape mai. I leri ie lea lo tāwita. Ia elofa mai a te i maua. Ona tua i leo Yesu ua wala watu i a te i la ua. Ona whape atu leo ia. Sa se mea lua te mana o iai o te whaia mao lua. No la whai mai ai lea i a te ia. Leri ie. Ia pupula o ma ua mata. O na muti vale ai leo le alofo Yesu. Ua pai atu i o la mata. O na wa ai leo la mata. O na la muri ai lea i ate ia. Whamanuia mai lea tua le whaitawina o ana fionga pa ia. Ma ia tu mawatu i ate ia lo na lawa vi inga e whaavau. Amen. La maua sina upu e tai nai tātou le nei Afiafi tātou te mawhau whale nganga ia. Mai le tusi a mātaio sa tātou whaita wina i lona mata upu e lua sifuru. Ai wa filifilia le whai upu e toru sifuru ma le toru. Toru sifuru ma le lua. Ma le toru sifuru ma le toru. E whai mā tātou matua. No tu ai leo Yesu o wala watu i ate i la ua. No whape atu leo ia. Sia se mea lua te mana na o iai o te whaia mo o lua. No la whai mai ai lea i ate ia. Leri ie ia pupula o ma ua mata. O le la unga tsa mamaru o le tua tu taspa ia. Tama male hangsa. Ona tua i leo Yesu ma wala watu i ate i la ua. Ona whape atu ai leo ia. Sia se mea lua te mana o iai o te whaia mo o lua. Na la whai mai ai lea i ate ia. Leri ia pupula o ma ua mata.
O le manatu tai o le launga e whapea. E tari mai le atua le manao wa whaia ma le whaatu atu. E leo manao uma o lo Afiafi ai le uleo le whaatu atua. E tele na wā maano anoa i manao wana ona whaupu ma fora sia ai matua ma mao lava ma le loto. E lei se tali tonu, e lei foi se whaatu atua i le atu. Manao lava ia wana ona whaforinga, ai uno lava ma le loto tali tonu, ma le whaatu atua ua whaamaon. E foringa whapenale mena tupu i le whiutanga inga Yesu ma le whawhine Samaria i lunga o le vai Elia sukar. Lea na matua mo whaalupe o na umati ai le mana o le whawhine Samaria i lona ungani atu lea ia Yesu. Lea li ie, au mai ia te au le nā vai. Ina au le toi whiahinu, ina ia au le toi sau foi nei utu vai. A toi au mai foi o le lava na whatalai atu Yesu. Ana e lole mea fua i fua le atua ma le ufai atu ia te oe. Au mai ia te au o te inu. Po ua e ole mai ia te au. O na fua i atu le e ia te oe o le vai ola. Ua tupu le manao. A o le loto e le talitonu. O lo tau tu pea i putu a Iutaia ma Samaria. Fai mai e le whea vea ia o mea Iutaia ma Samaria. O lo tau mawhai e whawhola mai lama o lātou talitonu tuai. O lo tau awhiofi mau ai. I oe, o le manao e whaia ma le maasa salo ma le wha loto loto lua. E wha pea foi le manao o lua se pitaio. Lea na ruatu ia Yesu mo le atu ia. Leli ie, ia e fetela iane. Ia no nofa o nei tama e to lua. O le tasi lo tu tau matau. Ma le tasi lo tu tau ngavale i lo malo. I oe, e le italiaina Yesu. Aisea, wa o sila fia le lei le manao. O lo o Afiafi ai le manatu wha apito. Le manatu wha sausili. Ma le manatu fia tāla tama. E atangi ai le fia tūlanga ese ma le sosa iete o tangata. Ai ale manao so e to lua. Na wina atu e Yesu e muamu atu. E tāla i le tala le lei i whawa ai kalileia. Ai te ena tangata. Whai mairo la ua manao. I a Yesu. Leli ie. Pe e te fina ngalo ma te whai atu. Ia luifo mai langi leafi. Ia whano ai i nato. Wai mai le tali a Yesu. O te le isau e fasioti. A ia whaola. Na matuasi la fia le lei Yesu o le manao o Afiafi ai le loto mataua. Ma le loto leang. O le manao e atangi ai le fia tau masui. Ma le fasioti tangata. I oe. O i tu ai na manao le nei. Wana ona wha upu ai matua ma mau lava ma le loto. E le aise talitonu. E le fo i se wha atua tua o iai. Peitai. O le mana o lava e whaia ma le loto talitonu ma le wha atua tua moni le atua. E tali mai lava le atua. Le tu ai ngā mana o leo o wha matalaina e mātaio. Whai mai. O Yesu ma le moto tangata walato atu na Yeriko. Wha auta foi. Wana nofo i la walo tangata ta waso e te orua. Wa la whaalongo, wa maliwane Yesu, una la ara na nanga mai lea. Lea li ie le alo ta vita, ia e alo whamai a te mau. Ona wao ai lea le moto tangata, ia la whaalolongo. A wati lea i ona ara lango i la ua ua whape mai. Lea li ie le alo ta vita, ia e alo whamai a te mau. Wai mai le mori mau a mātaio. Ona tū ai leo Yesu a wala watu ia te ila ua. Ona whape atu leo ia. Sea se mea lua te mana nao iai au te whaia ma au lua. Ona lafa mai ai lea. Lea li ie ia pupula ma ua mata. E whape o upu wa whai nei ma tātou matua. E tu sai ma le whaamtalanga a mātaio. Ona muti vale ai leo le alofa o Yesu.
Ua pai atu i o la mata, ona pupula ai lea o la ua mata, ona la muli atu ai lea ia te ia. I oe, Samoa e tali le atua le mana o whaia ma le loto wha atua tua. Le mana o lo Afiafi ai le loto talitonu le mana wha amaro lo Yesu. A wai le aise mea e whaingatā ia te ia. E le o tā ua le tustala. Pena wha pēwhea o na o nei tau waso e to o rua i le awala. Sano nofo ai. Poni tangata o la ua ainga. Na rātou ave ia te i la ua matu ai. I lea mea. Pena o tau tango. E sue le awala. E masani o na fio mai ai Yesu. E leo ilua foi. Pa ua fia ni aso. Ono nofo ai e whaataritari le fio mai o leri. Paulawa le mea ua mauti noa e nei tau aso. O le ala tonu le nei. E masani o na ui mai ai o Yesu. E anga i atu i Eriko. O le ala lea. Ua la ua no nofo ai pēa e tusalawa. Po le la ina po le timu ia. Ai paulawa le whaanaunanga o la anoto. O le fia whaalongo atu. Ua afio mai le ali whaola. Ioe. O le manao ua tuina atu atoa le loto. I le whaatu atua moni. Atoa mo le mauti noa. E tari mai lava le ali i lo la ua manao. E le iwale tu lima lo la manao. O wau sila fia le lei e Yesu le manao. Ua moni ma wha maoni le talitonu ma le whaatu atua i atea. Ma lana wha o la tanga. E tusa o le la ua whaatonga atu. Le ali ie. Le alo tā vita ia e alo whamai a te imau. E mai le mori maua mātaio. O na muti vale ai lea. O le lofa Yesu. Ua pa iatu i o la ua mata. O na va ai loa ai lea o la ua mata. O na la muli atu ai lea i a te ia. A le fesili mo i tātou. Ai sea ua fia muli ai i a Yesu. A wāua le uma le loto fia whaafta ia e ma le loto fia i atu i le atu. Ua le uma le fia whaalongo i a o onga Yesu. Ai maisi o le tala o le wha o le tala. Ua le uma le fia mori mau i mea te tele. Ma le ofo fongia ua whaia e Yesu. A le sini lava o lea wha moe nga lei. O le wha atua ua wha maoni. Ma le loto talitonu i le atu. Samoa e. O le whiau lea le tala le lei mo i tātou le nei Afiafi. O alawa ni o tātou maftianga. O a fo ini o tātou whaafita uli. Ia tātou tu atu i le atua. O wā o ia lama tātou te mapu iai. O Yesu lava ia. Na whetalai mai. Ia o tau o mai a tau. O to uma o e tinga ina ma mawhatia ia venga. O a fo i e marolo ai o tau. Ale winga lea. O le fio mai o Yesu i le lalolangi. Se ia whaatau nuu le finangalo pa ia o le atua alonta maa. Le ngaruenga whaaola ma le ngaruenga la vea i mo tangata uma. Le ngaruenga na amata mai le tunga mau. O le mea ngata ai le wha moe moe o le tangata. Ai na fio mai Yesu. Ma amata ai. Lana ngaruenga e ala i le satauro. O lona tanu mia le tunga mau. O lona to e tu manu malo. O lona fio ai i le langi. Ai a wina ifo le nganga pa ia. O le ngaruenga wa ato atoa mo le whaalaina. O e mau mai tātou uma. Ia manuia tele whai ngā maralonga o le pō Samoa. Ono Yesu. Amen. O le vi inga o le atua se lau luas furu ma le tolu. O le a tātou pe pese ai. Oh,
tātou tālo sanga. Se o tātou wifo matatalo I lea tua. Le tua tau tasi pa iae o te maa le alo ma le ngā pa ia. O laulawa fio o le tua o le ola. O le o lo mātou o ola ma maua tili ai pe alama. Wa mātou mua I whaafitai I la o fio le ne Afiafi. Wa whai umanuia o whiau ma ngā ruenga. Sa whea ngai ma lou o tunu. Ai mai se foi o whanau I a lātou wa o. Whawhetai o lo soifua nuia, ta maa matina mātutua, o lo rātou, o whaia pēr le whaiva o le Tapuaiga, ma whanono manu atu I la o fio, ina ia manuia le alo whaiva o lo o tunu I whiau mga ruenga o le aso, ma le ala vaso. Mātou whawhetai I lo alofa, o no le saura tonga wae au mai, mātou te whiriwhiri ai le ala e olai. Whawhetai I lo alofa tau si mai, ma ua le whaatua u ia lava lea ma I mātou. Whaafitai ona ua au ma muri au lau fio I lo mātou rufafo ma lo mātou rufari. Mātou whaafitai ona o le tala lelei ma lona sauta ua mo Samoa. Ua furitu ai Samoa I le pongi sa a soifua ma ola I lo malama. Whaafitai ona le moni o lo walofa na e au mai ai o tu la fono e mātou te ola ai. E mau ai le whaalwhaninga. Whaafitai I lo walofa tu noa, o le awa noa e toi fuata ina ai lo mātou o lang. Whaafitai lo awa o mai pēa ia te I mātou, e ala iau fionga pa ia. E whaamanino ati lei pēa la mātou wa ai whaale nganga I lau fio, ma lo lama alofa tu noa. Whaafitai lo lava nganga I le whesoa soni mai, ai mai se o taimi e whenga iai I mātou, ma whainga tā o le ora nei. Sili mea umo na mātou whaafitai e I lau fio, ono le soifo pa ia, ma le soifua le po nā o Iesu Keriso, na I o sia ai le taulanga mo le whaamangalo ino a mātou wang sala umanang. Lona maliu malona toi soifua manu malo mai le oti ma le tunga mau, wafio ai le langi, e wina ifo le nganga pa ia, ua whai mo mātou whesoa soani sini. Ia tu mawatu I lau lava fio le vi inga, le whamanu ma le whane tanga, o nei maso uma e o I le whawa vau. Le ali I elo mātou o tu alo whae. O mātou wha maua lalo, ono le vai ma le titi o le mātou wola wha atu atua I lau fio. O mātou wha atu ese, ono le mātou wola le mama, o wha tupu I nai pēr le vevesi to tonu a inga o le nuu ma le kale sia. Mātou wha maua lalo, ono le mātou wola le usi stai, e whaia lo finangalo pa ia, ai ua whaia pēr o mātou loto. Mātou whaatu ese, ono le ato atoa le whaatino ino o mātou tiute, ua atangi ai lo mātou wola le whaamaoni. Whaamangalo I mātou, ono le ato atoa lo mātou wola talitonu I le taulanga tongi ola, na whaia I Iesu Keriso. Nala leo lo mātou whaamawalalo I lau fio, I whaamamaina I mātou umaiala le toto pa ia o Iesu Keriso, o le toto lawa na whaamaringi na mai lunga o le sātauro, ina ia mamanga loai I mātou. Le atua whaafonga tā loe, whaamanuia mai isi o mātou nei atu nuu o Samoa, mai lawa I mauta tele o lawa I whana witi. Fua I atu e lawa fio le tō whaamamao ma le poto, whaapea le whautautanga lo noto I taitai o le malo, ni o lātou taitai ma pūlea ai lo watu nuu, I ala o le ami o tonu. Whamanuia lawa fio, I lalo whaiva o lo watu nuu I whiau mga aluenga I le aso ma le aso. Alo whangia so se mtanga aluenga ma so se whaalapo patonga, o lo whea ngai mga aluenga I le neipo, au alawa se manuia mo lo watu nuu. Manuia whanau o Samoa lo whea ngai ma onga, ele ngata o Samoa nei, ai whaapea I atu nuu I whafu. Tau tai pēa lawa fio le whainga malanga lo atu nuu. A whaatau mua wa atu lo mātou sā, I le tau whai unga le nei tau sā. Whamanuia I pūlenga mamalua, ni I mawhai pūle I nuu mawhio anga, ni e tonu pēa lātou whainga whiwhilinga,
a toa mala tau fai ngā fai unga fai, ina ia manui ai o nuu a inga, malau ngā ruenga. Anga le leila ua fio I fai ngā maroronga alo wa tunu ile nei po, ni tau sia pē lo lava alofa tunua. Fa a mafan fana ina e la ua fio nisi o a inga, o maua I wha anoa noanga, ona o mafutanga ese, e ala I lau wala au pa ia. Nisi nao mātu te talo leli I. Whaatasi ai matalo lilo, I lo loto o tangata la vaia, e ofo ino mātu I la ua fio tamai, e whai ai lo finangalo ai aua lava o mātou lo. Al manuia ma le file mua la ua fio le atua le tamai. Le alofa sisi le ese o Yesu Keriso o le alii ma le whaola. A toa ma le mafutanga le motusia ma lo lava nganga pa ia. Ia I lunga leo Samoa ma le lalolangi a toa. Nei maso uma. Se ia o lava I le whaavavau. Whaavavau lava. Amen.
Oh,
Ya manatu leo tongi pata ule ave e pe o lea upu le tatou Tapuaiga o lenei Afiafi ia ua ifo foi le fuifui le lapalapa fe au momoli mai ia ua le whanau whaatuatua le atua e ala i le tatou tofi o lenei taeao o ia lenei Afiafi so le kau o le kaeao le Afiafi ali whaleo le ngā whaaftaitele i lau susunga i le tatou tofi o lenei Afiafi le sunga i le ao so soani le sunga ia Malaisi lia le talie ia ma le whakasa nganga ifo le vao mo le tatou Tapuaiga o lenei Afiafi manatu lava ia le lava ua tapena ia whaafinitoanga le tatou whainga lotu o lenei Afiafi ma lo te talo ma lo ta pena whaaftai sauni whaaftai mo le whao whaaleanganga ia ua tō matau ina aise o tatou atunuu i lo tatou mapu mai e fo i whao mga luenga o lenei Afiafi ma tau te talo sanga whaatumu pele utu whaaleanganga i lau sunga i le ao ia ua lava le langolango ai
i le sunga i le whawhengainga ma le whaletua, le ngata fui lea tau tuaina o le kālesia i so seitu, maua pēa ia le soifua māloloina, o le tino, o le mawhauwhau ma le nganga. Ia wā lava, ia walaunga ese ua whaasino ia i le tua le soifua ma le ola le nei vai tau. Ia whamanui fui le tua le whaletua ma le ainga. Ia whamalo fui lau sunga i le whawhengainga whatu ma le whaletua mo le Tapuaiga, a le whaiva le sunga i le ao ia mo le tātou Tapuaiga o le neia vaenga o le Afiafi le ngatai lea o tele o le kālesia le whainga luenga, whiunga ti a kono, ta mam tina, se o nei whanau. Malo lava le tātou e kālesia ngā ngai fule vau, mo le tātou Tapuaiga le leita pena o le neia Afiafi, sanga whamanuia le atua i lau sunga i le tātou tofi, ma le whaletua, lau sunga le whawhengainga ma le whaletua, ma le tātou e kālesia atoa i ngā ngai fule vau. O le whale foi le ngā whaafitai, Tapuaiga le sunga le to ina ma le whaletua, ea le ngatai leo le nofo a whale sā, sunga i whawhengainga ma whaletua, au lotu o le tātou pūlenga le whanga ma whale se la, e tu sa i o tātou whainga lotu, i le nei fo i vai aso, ma lo lava whaafitai, mo le ngā luenga le lei. Whaafonga mai tātou atunuu, whaasesilanga, e ma whaasalanga whalau i tele, ia a mai a wha umai loa leo le tātou polkalame o le nei fo i aso. Notice from the Office of the General Secretary. Employment opportunity re-advertised. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position. Position, Internal Auditor. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type, contract is for 3 years renewable. Location, CCCS, EFKS Central Office Tamalingi. Closing date 4 p.m. Friday 2nd of December 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the Church's General Secretary. The internal auditor ensures that an effective system of internal control is in place and complied with at all times, and to advise on policy and or procedure changes as appropriate. He or she ensures to identify risks and suggest risk management actions, and to examine and evaluate systems and activities in the CCCS Central Office. Requirements: must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting, 3 to 7 years relevant experience, of which the other is of supervisory role. Excellent knowledge of accounting software such as Xero and Attache is essential. Must be computer literate and experienced in Microsoft applications. Experience in church accounting non-profit is essential. Must be neat, well organized, and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job description can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications, an up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information, and a letter from your church minister. Please mark all applications internal auditor and address to the General Secretary, Congregational Christian Church Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Previous applicants need not to reapply. Whaafetai, signed by Reverend Vavatau Taufau, General Secretary CCCS. Notice from the Office of the General Secretary. Vacancy, Manager Ma'alua Printing Press. The Congregational Christian Church Samoa is now accepting applications for the above position at our Ma'alua Printing Press at Tamalingi. He or she is responsible for overall operations, maintenance, and improvement of the CCCS printing press. Reports to the General Secretary, the General Purposes Committee, and ultimately to the CCCS General Assembly. Preferably a person with a degree in management, marketing, printing, and experience in a managing role is essential, punctual, and well organized. All applicants need to provide verified copies of qualifications, an updated CV, 3 respected referees and their contact information, and a letter from your church minister.
Salary and other benefits will be commensurate with qualifications and experience. Job description can be obtained from the CCCS Central Office upon request. Applications close at 4 p.m. on Friday 2nd, 2022. Please mark application Manager Malua Printing Press and address to the General Secretary, CCCS, Level 5, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Fa'afitai, signed by Reverend Vavatau Taufau, General Secretary, CCCS.
Nai whaasaralaunga ia, nai whaawhiawhianga. Nai whaasaralaunga ia o maua tātou por kalame Suluaulama. Ia, tu ina atu mo lau silafia. Ile nei foi vaenga o tātou por kalame. Ia e tautua nā, ia sau whaasisilanga po sau whaamanuia. Le wai ei tātou taimi o whaamanuia. Aso soifua, whaamanuia o le whaunga, o le whaamanuia o le o vaenga whapena. Ia whaasaralaunga le ainga o le nuu, o le atunu, o le malo, o le mtanga aluenga, o le whaalapo pitonga. Ia, e mwhaiona tautua il tātou EFKS TV. I nai vaenga ia, o nai whaasisilanga ia, o maua il tātou por kalame nei vaenga, o le fiafi whaasalonga il tātou por kalame, o le tau le fitu o le tātou Samoa taulongolongo. Ia, so mai ai mal tātou por kalame o talevei whanua, o le arat fitu, o le televisia Australia, o le afa o le valu, o le tātou por kalame o le aua, le ainiu malili. Ia, o le tau le iwa, o le tātou wata wha solo, me Klaus Tota. Ia wha mai ai fo ile ai o le unanga le EFKS TV le neipo, i le ata tifanga, le wata pena mai ai i le tātou au unanga i le neifo i vaenga o le fiafi ai langolango i le tātou whale o loa o le PSL. Ia,
fai wai foi leo la unanga lo EFKS TV ile nei foi aso tofi o le aso mua ne o te sema lua tautua na fai pe wanga il fale ba ilo saunga le mu o le taulongo la vale al tatou por kalame ia Afiafi taitasi ia fale o le famanuia ila tou uma lava wau le mai soifua le aso ia malo lava faftai le lofa malanga leo le tua ia le foua au le mai malmanuia ia le aso sa soifua mai le fo itausanga aftai lo na lofa malonanga le lei i famanuianga i so se tu ia o lo famanuia i pe ia te oe famanuia tu tatou por kalame o Suluaulama ma le unanga EFKS TV ia la tou uma lava ia u famanuina ia o la tou aso soifua i le aso Samoa nei matunu e mamao fa tele pe ni siaso maua pe le soifua le leil tino ia wa maftanga e sang famanuia le tua ia tou aso soifua famanuia le tua le soifua o le tina ia furula sangale o California i Amerika manu tele lo aso soifua fa aftai le lofa malanga leo le tua ia lo sanga tulu ipe lo soifua ia male ola le lei soifua malolo ina le lei iso seitu malo sile mafaufau ia fa peona sile ona malo sile nganga wale tautua ina ona fe au malan ngaluenga mo pe le tomau mal poto lo tele ia walava ia vala unga ise le tu fa nga ia soifua sang fa manuele tua le mai la soifua ia te oe fulula sangale mai California ma ua tatou por kalame Suluaulama ia lo waso soifua i le aso fa maniatu tatou por kalame ia manuia tele le aso soifua ia lo fa angana mai i matou umai Samoa nei ia manisi atunu o lalolangi ese mai a outou na fa tou party i na Amerika ai manuia tele le aso soifua fa mafanfana fol tatou por kalame le afe mai ai fa no noanga i so se ala mai se vala upa ia le tua ia alo fa le nganga o le tua fa mafanfana ia fa mai se pea ia ono fa no noanga le nei vai tau fa mo le li ia mo wai pea le to mali i tu po fa pe nei la mana tol tatou por kalame le Afiafi le foa tapena mai tatou hit free mai le Samoa National Lotto fa i wai tatou por kalame ia fa aftai le li o tatou au le mai le Afiafi la sumo mo te sema o ato fa sau le Afiafi ia malo lava le tatou atunu nga lulue ai au mai le nganga o le tua la po kalame fai o le yaso ia tatou fai ata mai fai fai tete fai fa auta nei to fa la vela veina le fai ungo le sumo mo te sema le o tatou o le mai ia mai foi le malosi pe a malolo le tino le mafafau malenganga ia tapena ati le tatou ia wa foi fa fita uli malu itau o le aso ata ia o lo sauni mai manuel fa sausonga le tunu pele tatou toi fai loa il te fa pe nei le aso ata ia o lo fete le atu tatou por kalame Suluaulama to fa soifua Salaflav Samuel in Eto Lale Aso, Swapoponga Final Tato Say Masani, Lo Samoa National Heat 3, Luna Say Numero Evas Formal Fane, Fatasi my family Malon Malo, Awasaki no Tato Ma. Afanga Solo Saki no Tato Ma, Tato Fam Nat Masani, Amanon Ferna Eta Alon Mayai, Masaili Mayai so lucky. Amanon Wall straight, Tolu Numero Sao, Box, Tolu Numero Lucky Source Fatulangaina, Front Bear. Lua numero sa sao le pito i luma. Back bear. Numero e lua le pito i tua. Le lucky one o numero e tasi le pito i luma. Ma le gombo o numero e tolu so se fa ato langa ina. E alfia i ma le straight. Le nau mai ana se akina tato maa. Fa sao nif se peni mas pepe fa mau nai tato numero lucky manuele mate. Tato numero mo le numero 5.
Our first winning number is number 4. Our second winning number is number 1. Tato numero Lua, numero Tasi. O tato numero Muli ole numero Eva. And our third winning number is number 9. Toi whaafonga mai o numero Laki nei, numero Fa, numero Tasi, male numero Eva. Fa, Tasi, Eva. Mau whai wina tu iai mal tato se ili nei aso, tuli tau male aso atai au manu ia telefofonga tu e tō wha soifua.